ingoma yamashumi ayisishiyagalolunye. Amashumi ayisishiyagalolunye. Inkosi usiphakama kwenhlangano. Fikeni wethukulelizwe
Asibonge. Incwadi yesihlabelelo ikhulu nantathu. Isihlabelelo sekhulu nantathu. Mbonge uJehova mphefumulo wami nakho konke ekuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle. Oyekela ukonakalisa konke kwakhe ozelaphayo izifo zonke zakho. Okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni. Okuhlobisa ngomusa nomhawu. Osuthisa umlomo wakho ngokulungileyo. Kubuyiswe ubusha bakho njengenqe. uJehova wenzela bonke abahlushwayo ukulunga nokwahlulela. Wamazisa uMosi izindlela zakhe nabantwana baka-Israyeli izenzo zakhe. uJehova uyahawukela unobunene, ulaka lwakhe luyalibala, uvama umusa, akayokuphikisana ngezikhathi zonke. Ngagcini intukuthelo kuze kube phakade. Akenzi kithina njengezenzo zethu. Ngasivuzanga ngokwamacala ethu. Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe unamandla phezu kwabo abamesabayo. Njalo umasi lapha phambi kaNkulunkulu kube sengathi singabantu abaqalayo ukuba phambi kukaNkulunkulu. Imvama yethu sesithanda ukuya kancane ekutheni silibale ukuthi konje izolo bekunjani. Kodwa konke lokhu okusehlele nokusehlelayo akusiyo amandla nengqondo yomuntu wasemhlabeni. Kungamandla kaNkulunkulu nobukhulu bakhe nobumnene bakhe nesihawu sakhe. Uma ayithanda uNkulunkulu wayezosinikela sonke ezandleni zomubi, ukuba njengoba sikhona nje sonke siyifa lentando yethu esizikhethele yona. Kodwa ngomsa nesihawu sikaNkulunkulu wakwenza lokhu akwenzile phambi kwethu. Manje kithina abaningi ungathi sisephusheni. Ngathi uzawuqhamuka umuntu athi hayi vukani nilele lokho enikubonayo akuyikho. Njengoba ngisho abaningi abasakhumbuli izolo. Le ncwadi ke esifundayo isihlabelelo sikaDavida
enkosi yakwa-Israyeli. Lo muntu wahlupheka kakhulu. Kwaba khona isikhathi kuye sokuzingelwa nesokufunwa ukuba angabibikho emhlabeni ngoba kuthiwa uphazamisa umbuso wenkosi uSawuli. Kodwa uNkulunkulu akavumanga, wamvikela njalo. Lesi sihlabelelo engisihlabelelile sahlatshelelwa nguShembe, ubaba omkhulu, ekhumbula izikhathi zakhe ezinzima. Kwase kuyisikhathi esehlukile kunalesi afika ngaso. Wayesewubonile umsa uNkulunkulu ewenza phambi kobuso bakhe, emvikela kuzo zonke izitha ezazimvukela, ezazingathandi ukuba abe khona. Nazo kodwa zazingamakholwa, babethi mabekhuluma bathi bavikela inkolo. Kodwa akukho ngisho kodwa abake bakuzwa uShembe ekukhuluma okwakwethuka inkolo. Wayengenaso nesikhathi sokugxeka izinkolo zabo. Wayeyabuze nje amaqiniso nabo abawaziyo alotshiwe nasencwadini. Bese kuthi ke nxa behluleka ukumphendula bese befikelwa ulaka la ukuthi lo muntu ngabe kuhle la emhlabeni ukuba akekho. Ngaba yikho lembuzo eminingi kangaka esesibuzwa abantu emasontweni, ngoba yonke lembuzo iqhamuka ngemva kokuba uShembe eseyibuzile ukuthi lokhu na ngoba kulotshiwe nakuyekelani bangabi nazo izizathu eziphuma kuNkulunkulu, izathu zabo zokwehlukana nemiyalo yeBhayibheli kube yizathu eziphuma kubo ngokwasemhlabeni. Uthi ke uShembe ke sasizula singenayo indawo eqinisile lapha sikhona, wayengafuni. Kwaze kwabhalwa izincwadi, zikhona ezinye esengizigcinile esizitholile lapha kugcinwa khona imitapo yezinto ezenzeka. Zibhalwa ngamabandla ukuthi akangangeni lapha ezimishini. Waqala ke ngokuba athenge umuzi wasekuphakameni. Lo muzi esikubona wathengwa ngo-1918. Ubaba mkhulu uhlale phakathi kwalelizwe waze wamukeleka, bagcina sebemthanda abantu abaningi bengasazi ukuthi babelwelani naye. Nani njengoba nilapha nje ningakhohlwa izolo, ngoba kuyabalimaza abantu, ikakhulukazi abahlangene ngezwi likaNkulunkulu. Nalaba bantu ababelwa noShembe abathanga besuka babehlubuka, baya kancane bakulokhu bekuyeka ngakunye ngakunye uNkulunkulu ayebafundise kona. Bathe uma sebebuzwa bathi cha, lezi zinto esizikhulumayo zazenzeka ngesikhathi sabapostoli, namhla azisasho lutho. Sesingangena ngezicathulo ezindlini zokaNkulunkulu. uShembe wafike wakuphika ke konke lokho.
wathi cha kungenziwa wathi manifuna ukuba seduze kakhulu kaNkulunkulu kholwani inkolo yobuNazaretha abantu uNkulunkulu ayebathanda kakhulu yilaba ababekela umthetho wobuNazaretha ukuthi umani uzawuphila ngaphansi kwesandla sami yibani ngamaNazaretha nizehlukanise nezinto eziningi ezithokozelwa ngabantu bonke emhlabeni lapha phakathi kwethu lisificile ithuba uShembe afika ngalo phakathi kwenkolo eyayikhona yobuKristu bese kukhona lapha phakathi kwethu ukuthamba emthethweni kaNkulunkulu abantu laba sebenolaka bethi ayingalokhu igcizelelwa lemithetho kaShembe akwabe kusaba imithetho kaNkulunkulu bethi ngoba ixosha abantu omnye umfundisi wakhuluma kanjalo ngikhona nje enkonzweni wasukuma wathi ngiyayala wathi thina siyahlupheka siyaphuma lapha sehle senyuka sikhwele izintaba sihambe sishumayeza abantu uma sebefikile laba bantu nina bese nibashayela imithetho elikhulu nani esiyanehlula hawu lo ukukhuluma kunjani na sithi ke lesi sihlabelelo senu siyababona bephuma kulobu buNazaretha bekhishwa imithetho kaNkulunkulu kodwa bathi bese sangweni bahlangane nabaningi abangenayo abathi cha thina umhlaba siubonile nakho konke okwawo sifuna lemithetho yona ezawusiyisa umhlali neziyoni emzini oyingcwele ngithi-ke kini nibobheka lamazwi omprofeti akuleli verse lokugcina athi sesaba umsa wakho akade ekhona lapha kunina izolo ngifike mina umusa kaNkulunkulu usuniphendule abanye abantu ningabe seyibo laba bantu engathi mangiqhamuka lapha emhlabeni ngakhula ngibabona abantu ababemesaba uNkulunkulu uma umuntu esaba uNkulunkulu uba nezimpawu eziningi abantu basemhlabeni abangenazo unenhlanhla umuntu lapha phakathi kwethu omnene unenhlanhla umuntu onesihawu oyaye amhawukele umuntu noma oyintandane noma ohluphekayo unenhlanhla umuntu uyathi mayibona umuntu ehluphekile lolo sizi luphenduke lube ngolwakhe ngaso leso sikhathi ayaluze afise sengathi ngabe khona okuhle akwenzayo okuzawukwenza ukuba lo muntu ososizini nodabukile ajabule ngoba njengoba sihamba nje akekho waziyo kithi ukuthi lemthwalo yezono ezingaka esinazo singayenze njani ngoba ekugcineni sonke siyafisa ukuba sibe khona phambi kaNkulunkulu asibize ngabantwana bakhe siyafisa futhi ukuba uNkulunkulu asithethelele ngoba lamacala asinakwenza lutho asinakuzigeza thina
asinawo amandla kodwa uma silapha sisechibini lapha umuntu ethi mayengenile khona imthwalo ayibeyithwele iphunguke. Amen. Uma umngoma efika lapha eNazareth eseyindoda nje othi ke uma ikhuluma uthi ngathi mangena isangweni uthi ngawuzwa umthwalo ebengihleli ngingazi ukuthi ngiwuthwele uthi ngawuzwa wehla lapha emahlombe uthi dinsi uthi ngezwa ukuthi kule ndawo engikuyo akufani nakwezinye izindawo kodwa thina ngokwejwayela mhlawumbe lonke lemthwalo eyethulwayo kithi sesibuye sayithwala sithi ke isihlabelelo senu ngawethulwa ngubani umthwalo osindayo nawethulwa ubani umthwalo osindayo. Ngithi ke nibonaka umuntu angabozibheka yena njalo abobabheka nabanye abantu ngoba sonke njengoba sikhona nje siyathanda ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga asihawukele athi mntanami imithwalo yakho ngiyakwethula yona. Manje ke wena wake wayadabukela bani khona nje umuntu wakwamzwela usisi wake wahawukela bani bless isihawu ucabanga ukuthi sawuqhamuka unenhlanhla umuntu oyayihawukele nentandane ngesinye isikhathi phakathi kuka 1940 no 1941 ithi inkosi yasekuphakameni yayisesibonakalisweni uyabona ilapha kulendlu okuthiwa usesikoleni engenhla kwasensuka ngihlala wayesebona izingane ezine okunye okudadlana uthi mhlawumbe kwakuno 14 okulama khona kuno 12 okuzaya emva kwalokho kuno 8 mhlawumbe lokho kunye kuneminyaka eyisi2 uthi wayesethatha uswazi ngoba wayezibona lezi zingane ukuthi akusizo ezasekuphakameni esethi how nizokweba lapha eseyishaya lezi ngane nenzani lapha nizokweba la base ziyakhala kwase kukhuluma lo owelama lo omdala esethi cha baba asiwa amasela thina asebi uthi ke ubaba phone zokwenzani la ethi ke lengane ke ekhulumayo asina baba asina mama asina gogo asina mkhulu asina mfowethu asina lutho manje kufike iphupho kulo omdala leli phupho lathi asize lapha ekuphakameni uthi baba ke nizokwenzani lathi cha lapha ekuphakameni kuthiwe siyawufike sondliwe khona siyawufike sithole obaba siyawuthola omama siyawuthola ogogo siyawuthola abafowethu nodadewethu uthi ke lezi ngane zembethe izinto ezingamanikinikana nje uthi lokho okuncane impela akazi noma kwakembethe intwana inye uthi kubaba abafundisi basemabandleni enu baphi na ethi ke lengane basixosha abasifuni
siyafika lapha ekuphakameni siyawufike sondliwe siyawufike sithole konke esingenayo uthi kubaba kusukela ngaleso sikhathi ngaqala ukuba novalo lokuthi kungenzeka ukuthi baningi abantu abafikayo abathunywa uNkulunkulu abaye bathi mabefika sibaxoshe kodwa ke kuvamile ke uma abantu benjalo ukuthi uma kufika abantu abayizigebengu bangababoni bababone bebahle babathande babagone bona bese kuthi abantu abalethwe uNkulunkulu ngokuhlupheka kwabo babalahle ngithi ke le ncwadi engiyifundile ithi asidumisa uNkulunkulu ngomsa nangesihawu sakhe uma singenaso isihawu sizawusibona kanjani sikaNkulunkulu isihawu ngoba umuntu ongenaso isihawu akazi ukuthi yini isihawu uma ebona umuntu onesihawu kwesinye isikhathi uyacunuka abone sengathi weswele into ayenzayo uhambe edabuka nje kanti kuza isikhathi lapha ungena kuzenzela lutho khona oyawudinga into yinye umusa kaNkulunkulu ngondle ngobisi lwakho mina singabantwana abanjalo abantwana abaziyo ukuthi ukhona uNkulunkulu ukhona onezimemezelo zezwi lakhe ukubekile lokhu nalokhu wathi bantu bami nikwenze lokhu ningakwenzi lokhu ngiyakuthanda lokhu kuyisicunuko kodwa siyehluleka ukugcina sithi ke isihlabelelo basinda ngokuphephisa abahamba engozini lesi sihlabelelo sisho thina ngoba sitsheliwe safundiswa samelwa ngothando safundiswa ubusuku nemini uShembe lo owasibizayo esibizela ukuthi sibe phambi kaNkulunkulu wayengalali wayengumuntu ohluphekayo ehluphekela thina ukuthi sibe phambi kaNkulunkulu esifundisa konke okwasezulwini ngomusa esifundisa ngothando esigona asibeke entendeni yesandla athi bantu abambekezelana le ndawo enibizelwe kuyo ngiyabantu abahlambulukile sazama ke ukumlandela kodwa nanamuhla siyehluleka okuningi okunokugcina okwakhe okubi esikwenzayo neso lethu libuka kabi nenhliziyo yethu inemidlinzo emibi siyacabanga okuhle ngesinye isikhathi njengoba sikucabangile nje ukuza phambi kaNkulunkulu kodwa ngesinye isikhathi sesicabanga okubi ethi inhliziyo isebenza umsebenzi owodwa wokuba isikhiphe
phambi kaNkulunkulu isiyise ebumnyameni ukuba isikhiphe phambi kaNkulunkulu isiyise ezindleleni zobumnyama. Manje ke lo msa uNkulunkulu akhuluma ngawo, lo msa uDavida ahlabelela ngawo, siyawudinga lo msa kuba uNkulunkulu asihawukele asethule imithwalo eseyinhliziyweni zethu, ngoba okuningi okubi esinakho asifakwanga ngabanye abantu, sizingenele thina. Lokhu buhlungu bokushiswa isono ubuhlungu esizakhele bona, ngoba besitsheliwe safundiswa kwathiwa ungangeni lapha. Manje ungene kanjani? Ukhona yini lapha phakathi kwethu ongathi yawu kodwa uShembe akasifundisanga kahle? Laba bantu ababesesigodini sosizi babeqinisile yini? Cha, babengaqinisile. Babekhuluma into ababenayo besesemhlabeni. Babeyaye bacabange ukuthi uShembe uma engathambisa imithetho kungaba lula. Awukho ke umthetho uShembe okwakufanele uthambise, ngoba kwangwesiye yakhe le mithetho ayemfundisa yona ngekaNkulunkulu ilotshiwe yonke lapha encwadini, nale isabatha esikulo lilotshiwe. Akukho okufanele kusehlule. Nemlilo ilotshiwe ukuthi singayibasi imlilo ngosuku lwesabatha, ngoba usuku uNkulunkulu aphumula ngalo. Bahlubuka abantu abaningi ngesikhathi ubaba mkhulu engenisa isabatha, bahamba ekuphakameni bathi awu thina asezukufana namanye amabandla, asezukukhonza nawo njengawo ngosuku lwesonto, zawehluka sodwa. Bathi uShembe nakho bantu abantu kulotshiwa lapha encwadini. Usho njalo baba uthi ngikhona ngiphuma emanzi mtoti esikoleni, uthi wangibuza wahlala lapha, uthi wathatha incwadi iBhayibheli walibeka lapha, wayesethi mntanami ake ngibuze lolu suku esikhonza ngalo yilo yini? Uthi ngathi yilo baba. Uthi wayesengivulela incwadi esethi funda lapha, uthi ngase ngifunda yafika incwadi yangiphikisa. Uthi wayesethi ke awubheke fundisiwe wena, mina angifundisiwe, kodwa sengikutholile lo lapha encwadini. Manje ke ake ngibuze mntanami, uma ufika lapha ekuphakameni ngingasakhonzi ngosuku lwesonto sengikhonza ngesabatha, uyakwenza njani? Uthi baba ngase ngithi cha ngiyakwenza lokho baba kwenzayo. Kwayesethi hawu mntanami ulandela mina kanti na ulandela uNkulunkulu. Uthi baba ngathulaka ngabe ngisasho ukuthi. Uthi kodwa ngathi ngibuya lapha ekuphakameni ngafika kungasakhonzwa ngosuku lwesonto sekukhonzwa ngesabatha, kodwa kunomsindo omkhulu phakathi kwabantu, belwa nabashumayeli babelwa nabakhokheli nabantu bethi akuseyikho ke lokhu okwenziwa ngibaba. Uqale wathi amantombazane awabhinqe otubhani mayesi nakho lokho balwa kakhulu bengakufuni, bethi uthanda ukubona imizimba yabantu. Khumbuliselana izingane zethu na, ngoba beyinhle lemvunulo yethu ebesivele sinayo, besho ke le eyesilungu
wathi uShembe akaze asho lutho ngoba wayengakususi kuye wayekususa uNkulunkulu lo owamthumayo. Lathi ke umali behlula isabatha abaningi babopha umthwalo bahamba bahlubuka. Ayithi ke incwadi yazenzo bamalela umoya oyingcwele ubangene phakathi kwabo. Bamalela umoya oyingcwele uba angene phakathi kwabo. Kwahlubuka umfundisi uNgcobo uZakiyasi waye wangapha emaphepheteni. Wahamba wayosungula ibandlana lakhe khona. Exoshwa isabatha. Kwahlubuka umshumayeli wayekhuthele kakhulu. Wayengaganiwe. Hlala nje phakameni esebenza indaba kaNkulunkulu. Wahamba waya eBiyafu lapha wayohlala khona waba yinyanga. Axoshwa isabatha. Ngithi ke kini uNkulunkulu uma nimsola ningacabanga ukuthi akayikwenza lutho njengoba enehlusile wanibuyisela nganqane niyakhula manje nosuku lokuqala nani ngaphansi kwabantu aba50. Umuntu owayenibuka njalo wayefikelwa usizi nezinyembezi. Uma umuntu ayengibuza mina nje ukuthi bengibuka umgidi lezi insuku ngibona isigcawu seyintombi. Ngithi ke uma umuntu ayengibuza ukuthi isigcawu esingaka seyintombi siyawuba khona nini ngangiyothi mhlawumbe ngemva kweminyaka emi5 ngoba ngiyawukhumbula umgidi wasevula amasango. Intombi zazi 2 omnye eshaya isigubhu kwaze kwalekelela izingane ezithize mhlawumbe ezimbili sazi noma yilezi uza kwanjiyela yini ezazingavunula lezo. Sagida kodwa kwaze kwashona la. Manje lo msa kaNkulunkulu awenza phambi kwenu nizawugcina yini? Nizawugcina yini? Njengoba lo mzi usuphelile ngasekho indawo. uNkulunkulu wazi ukuthi uyakwenzani. Nama akashongo lutho kimi ukuthi kuyawuthi makubanje bese kubanje. Nokuthi ngiqhamukaphi angazi. Uyena wazi. Konke ngikubeka kuye mina. Ngithi Nkosi uyabona wena. Nangesikhathi seyinyembezi nosizi sasibeka kuye. Singathembele indawo, asikaze sethembele indawo. Cha, asikaze sethembele indawo. Ngake ngihlale nje nabantu. Makushona ilanga abantu bangene ezimotweni zabo bahambe baye emakhaya. Ngisale nje ethembezini. Kodwa makuthi angiphumele eminyango ngo10 ebusuku ngangeke ngivule umnyango ngiphume. Akaze kufike ukuthi hayi ungaphumi uzobulawa ngabantu. Ngoba lo uNkulunkulu wayishumayela inhliziyo yethu uNkulunkulu wafika wayibona. Wabona ukuthi abantu abami bembethe ingubo emhlophe kodwa okukhulu ngaphakathi kwabo bahlubukile. Bayembethe lengubo kodwa abasahambi ngendlela engabayala ngayo. Wafika ukuhlabelela kwethu kungukuhlabelela kwabahlubuki. Wafika ukusina kwethu kungukusina kwabahlubuki. Wafika nokuthandaza kwethu kukuthandaza kwabantu abangakholwa. Wafika sesibhula. Sesiza ngoma. Zonke izinto athi akazifuni phakathi kwethu
bese zenziwa zinesibusiso kuthiwa lokhu kwabusiswa ubaba osibanibani obaba laba nje wabebizwa ngamagama nje masifuna ukungena emkhubeni yobumnyama siyayithatha siyesulele ngothize usaza uthini ke wena ngoba kwahla ubaba usibanibani izinto engifica zikhona lapha phakathi ziyesabeka ngelanga elithize ngake ngathi akusinwe ngengubo emhlophe base ngiphuma ngibeka isihlalo lapha ngibuka izingane zamantombazana zigida lesihlabelelo esababani angisizwa ngoba nokusina kwakhona angikaze ngikubone ndawo ngase ngiqhwebene ingane woza lapha ilesi sihlabelelo nisinayo sithini na wathi baba umthandwa wama Samaria ngithi lona usinayo wathi na ngathi asukuma ngangena endlini ngathi ngivala umnyango kwafika inyembezi lo msebenzi kaNkulunkulu wonakele kangaka ngangena endlini thatha ihawu ngabuka uyangeze izingane ngathishana isigubhu hlabelelana ngaqala kuze kube namanje ngafika amakhosikazi evesha ayigida into wakuthi baleka mawibuka ngoba amakhosikazi lawa amakhosikazi abanumzana amakhosikazi abo bonke abantu abakhona lento abayenza la mawibuka ishayisa uvalo ngoba ayihlangene ngalutho noNkulunkulu uma umuntu engakubuza ukuthi ihlangene nani kungabalula nje ukuthi hayi into yobundindwa le uNkulunkulu akeka yesho ukuthi amakhosikazi abantu awenze kanje ngeke akusho lokho ngayibuka lento ngase ngibiza abakhokheli bethuka kakhulu ngathi kuyekeni uNkulunkulu akakuthanda akusekho manje akusekho nenhla isuthi ngayifika igidela ukubukwa zintombi ngabatshela athi cha kahle nima ngabokhohlwa ukuthi uma sesivunule siya emgidini ayibisaba khona inkonzo yantambama ngani na ngoba sisuke sikade sikhonza manje ngithi kini ningakhohlwa izolo mangisho njalo ngiqonda ukuthi beniyembethe ingubo emhlophe kodwa nihlubukile kuyona abaningi babengaboni ukuthi bahlubukile ngoba bafike vele sekunjalo akukho kunye abakwaziyo abanye bethuka manje ukuthi kanti besimi kanjani abantwana ke bakwaIsrayeli babeyaye bakhuzwe ngesikhathi bekhuziwe basuke kuleyo nto bahlale kufike olunye uhlobo lwedimoni libantshontshe uNkulunkulu uyawuthethuka ngxenye enkulu yabo iyobe isibhabhabele ebubini sebebuyele ebumnyameni abanye njengoba sikhona nje banomthandazo ukuthi uNkulunkulu sengathi angabathatha bese nje ngoba bayazi ukuthi idemoni leli alikhethi liyabathanda futhi abantu abahlangene kahle kanje bephethe indaba kaNkulunkulu ngoba liyayilime lapha libona khona kahle libe nomona uNkulunkulu sebuye wabazuza laba bantu na ngoba bese ngibathathile nje sekungabami bonke laba basale kanjani
ngesonto eledlule ngikhuluma ngeintombi ezaziyishumi ezayilindela umyeni. Nani niyafana nalezi intombi. Uma nozela ngilele sathane uzoneba. Niyawuthi nethuka abese nithunduzele nalala. Kanti senilele ezandleni zomuntu. Ngabe kusaba khona umuntu okhuzayo. Ma ukhuluma ngento uthi isono kukhuzwe wena okhuzayo kuthiwe kahle. Bawuxosha abantu wena. Ngoba kwakuthiwa abantu uNkulunkulu babizile. Manje wena uyabaxosha. Labantu banikela. Cha. Akungabi njalo. Akungabi njalo. Ngoma ekhulu nesikhombisa. Hlaleleni Nkosizani. Hallelujah.
eniyobuye nilibone olwedlula lokhu enikukho namuhla. La mazwi esiwahlabelelayo umuntu oyisitha sakho nongakuthandi nongakufisela ilutho oluhle ngeke wakhulume kuwe la mazwi. La mazwi angakhulunywa kuphela umuntu okuthandayo ukuthi ngani wami uhlaleleni usizana uhlaleleni kuloko okubi ophezulu kwakho na ngoba akusizi lutho into esikhashana la ubona bese uwedwa ungasembethe lutho uthi ke uShembe uhlaleleni kusizana uhlaleleni kusizana akekho omunye umkhokheli esiyawubuye sibe naye ongaphezulu kukaShembe lo wayikhuluma la mazwi lithi uma nihamba emhlabeni noma kuphi la niya khona uShembe ningamlibali ningakwesabi futhi ukuba ngabantwana bakhe kuyinto enkulu kunazo zonke izinto ongaba nazo. Mawuthi ungwakwaShembe umuntu uyazazi izinto angalindele ukuba uzenze wayethuke abone ukuthi umuntu onesibindi. Ngisho njalo uShembe uthi imbala unaso isibindi awuhamba ngalendlela lendlela esikuyo ningayoni ningayiphenduli ibe into yomdlalo niboyigcina njengoba umnikazi wayo ayinifundisile yona. Mawuzwa ukuthi uphelela ngamandla ubuyele eceleni ungahlali phakathi kwabantu lapha kanti usuvule isikole sobumnyama fundisa abantu izinto ezingalungile. Mawehluleka ubozehlulekela wena nje wedwa ubuyele eceleni. Ngiyithande njalo indaba yalomlungu owafika ubaba esesicawini phesheya usinwa ngesikhathi sempi yamaJalimane nezinye izizwe. Lo mlungu wafika nosayitsheni balapha eMtshebeni ezobuka umgidi. Mayefika lapha wafica ubaba evunule esini. Wakumuntu omkhulu kakhulu wayihamba nempi yamangisi beya le eJapan beyolwa khona. Wayengu-admiral umkhumbi uphethwe nguye nempi iphethwe nguye. Mayefika lapha uyawubuka umgidi usethi ngibizeleni umuntu ohola laba bantu base bembiza kubaba. Igama lakhe lokuqala lithi ngubani umholi walaba bantu? Uthi baba ngiJesu. Uthi ke umlungu hayi uqinisile bengithi uzathi nguwe bengizawuphikisa. Umuntu owaqala lento wayiqala kanjani? Uthi baba cha yayeyifike nje okunye kwakuye kufike ebhekile noma ele abese sifundisa kona. Uthi lokusina kwavela uthi ke sakufundiswa nguye. Lokuhlabelela nakho sakufundiswa nguye. Lokwembatha ukwembethe nakho sakufundiswa nguye. Imvunulo asinika yona
lo mlungu uyangibona mina admiral phethe impi yamangisi sengihambe wonke umhlaba ayikho imvunulo yobukhosi bamazwe ngamazwe engingakaze ngiyibone enhle kakhulu edlulaka lokweni nina ningabantu nje abamnyama uthi kodwa njengoba ngithi abakubize nje kade sengimilapha eceleni ngedwa uthi ngithema ngibuka lento yenu ngezwe ngifikela izinyembezi ngakhala naye ngabuyela eceleni la uthi angibona mina angikhali ngisho ngoba ngiyisosha ngisho ngibona umuntu efa lapha phambi kwami alifiki usize angize ngakhala uthi kodwa lento yenu ingenze ngakhala uthi uyabona ke ngiyakubona ukabi mdala uthi ubaba cishe wayeneminyaka eyama40 uthi ngiyakubona ukuthi awukabi mdala uthi ngiyakuyala ukuba lento ungayiphenduli ungayenzi ibe enye into lokhu kuhlabelela ningakuguquli lokhu kusina nibokusina kube nje njengoba uyihlo anifundisa kona ningakuphenduli nikufanise njengemdanso yabelungu neyamani nikusine njengoba uShembe ayimfundisile kona uthi ngisho ngoba kusazofika abantu la abangakukhohlisa bathi iphendula lento ungavumi ukuba lento iphendulwe ibe ngenye into uthi ke ubaba ngabona ukuthi lo mlungu akakhulumi into esemoyeni wakhe uthunywe nguNkulunkulu uShembe lo okhulumayo kuba azongiyala manje ukuba wayeyalile inkosi yasekuphakameni yayisiyathula yangasho lutho ngabe sinaso inthini isibindi sokunikhuza ngaba sikho kodwa ngiyacabanga lawo mazwi ngizwe angesabi mina cha angesabi manenza into kungeyiyo cha angesabi ukunitshela ukuthi lokho hayi akusikho uNkulunkulu akakuthandi lokho hayi ukuthi nginibuyisela emva akukho emva la angikuboni mina emuva senza kona lokho kwathi wasikwenza akushuwanga ukuthi kuyawubuye kugude kube kudala cha akugugile njengoba uKristu abhabhatiswa emanzini eminyakweni engaphezulu manje kwe2,000 nathi senza lokho akabi kudala akukabi kudala konke esikukho akukho okudala ngoba kuyindlela yomphefumulo akusiyo indlela yokujabula indlela yokujabula ke izinto zayo ziyaguquka zibe zindala zibe zintsha zibe njalo kodwa indlela yomphefumulo ayinjalo nesango esiyawungena ngalo kuseyilo lelo sango alifani nawe ithamasango aya aguge futhi sekufuneka amanye noma kufika imfashini entsha indlela yaseZulwini ayinayo ifashion ungabona abantu bethi hayi sekungenziwa lokhu bokwazi ukuthi sebeyahlubuka uma ngingathi phakathi kwenu hayi seningawagunda amakhanda nibokwazi ukuthi sengihlubukile nibokwazi ukuthi sengiphumile endleleni kaNkulunkulu lo owanbizayo akho lutho lwami mina la engizonifundisa lona ngifike nalutho cha angifike nalutho ngizonibuza ukuthi lokho enakufundiswayo nisakugcinile yini lokho uShembe athi kugcineni nisakwenza yini yiloko nje kodwa ukuthi khona kwami hayi anginakho ngizawube ngithatha
bangibuza nasenkantolo lapha bathi ke njengoba ke ubanga lobuholi wena leli bandla mawucabanga uzolenzelana ngathi mina liphi lona kwathiwa lona lele ngathi cha akho lutho nje ngizolwenza ngabe ngilwenzelani kule into yomnikazi ngabatshela kanjalo ngathi cha lento into yomnikazi wayo uswakwenza konke akho lutho olusha mina engizawufika nalo ngizolwenza entweni yomnikazi uyawube eseyephi yena ma kukhona afuna ukwenza angakwenza yena cha mina cha anginalutho lwabo nani niboba njalo ningabi nezinto esenithanda ukuthi zenziwe la emsebenzini kaNkulunkulu nibohlala ngokuhlonipha hlale njengoShembe wayathi Shembe bantu abami ngumakoti ngikanile manje ngikwenzayo ke okuthandwa ngumyeni ngoba njalo ningabi nezinto enifisa ukuba zenziwe cha tozini ukuthathephi lokho khona izinto uShembe asifundisa zona mawuthanda uShembe wena fundisa abantu ukuthi bagcine lokhu uShembe abafundisa kona musu kufika nokwakho esingakwazi ngoba thina sibheke endaweni eyodwa sibuka umnyango wezulu manje wena lokho sifundisa khona kubheke ngaphi kungaphi komnyango wezulu lokho sifundisa khona uzosisaphi ningakhohlwa ukuthi njengoba ninjena nje mingenxa yothando lukaNkulunkulu anithanda ngalo ningazikhohlisi akho maqhawe lapha phakathi kwethu azophakanyiswa adunyiswe kuthiwe kunjenje kungenxa kasibani bani cha zawudumisa uNkulunkulu kuphela kunjenje kungenxa yakhe akukho omunye esobuye simshephulele kuthiwa hayi kungenxa kaNkulunkulu nosibani cha akekho uNkulunkulu yedwa nje uye wonke owenze lokho nenhliziyo lezini ningacabanga ukuthi nize lapha ngoba mhlawumbe nifundisiwe noma nihlakaniphile kunabanye abantu kungena yena uNkulunkulu enhlizweni zenu wanikhokhela wanikhombisa indlela abaningi abayibonile kodwa abanye bakhona abasendleleni ngoba lo uNkulunkulu ukhuluma ekseni akukhuluma entambama akukhulume mina akukhulume ebusuku ngaso sonke isikhathi mayese kwenza okwakhe akangeke eze kuwe azocela cha ukhona abantu okufanele ngabe banosizi abangenamndeni la kodwa abanalo usizi abalwazi ukuthi lwashonaphi uNkulunkulu uyathele amazolo umsa wakhe einhlizweni zabo bayithole sebenabafowabo la bayithole sebenodade wabo angabathandanga akababizana bize abathandayo kuphela ukuthi ke kuthandwa abanjani nami angazi kodwa ke wamthanda uAbel wamzonda Kayini bengakabi bikho manje ke nina nibozazi ukuthi ningabantwana besivumelwano sothando lukaNkulunkulu Shembe lo wayethunyelwe kini ukuba inhliziyo yenu ayiphendule ihlukane nokubuka ezonweni ibuke othandweni lukaNkulunkulu inkosi yasekuphakameni akukho lutho olunye eyasifihlela lona
wasinika konke lonke ifa okufanele silidle ukuze singene embusweni wezulu. Ngakho ke phelelani kuNkulunkulu njengoba nikhona nje lapha enhlanganweni. Nizele ukuba nizozivuselela ukholwa kwenu ungalothi. Kukhona abantu lapha abangenamuntu ngasemakhaya abo. Okuyayithi makuyisabatha umuntu avale endlini agqoke ingubo yakhe athandaze mhlawumbe nabantwana bakhe mhlawumbe bancane mhlawumbe yena. Uma elapha ke athole ukuba nabazalwane. Ningalenzi icala phambi kaNkulunkulu. Niphume emzini yenu. Nizofundisa izinto zobumnyama. uNkulunkulu abesiyadumala ngani. uNkulunkulu uyathanda ukunthethelela amacala enu nezono zenu. Kodwa ufuna ukubona inhliziyo yenu ukuthi iphelele kangakanani kulokho. Abantu abaphelele nabakuvumayo okubi abakwenzayo uNkulunkulu uyabathethelela ngaso sonke isikhathi. Incwadi esiyifundile isho njalo. Ithi wena awubavuza abantu ngangokona kwabo. Makuya ngezono zethu ngabe sesabhubha saphela. Ngoba uNkulunkulu simcunula zonke izikhathi. Kodwa uNkulunkulu unesahawu. Uhlale njalo esinikeza ithuba lesibili nelesithathu nelesine ukuthi hawu mhlawumbe umntanami uzawubuye azisole agezeke abe muhle. Manje ke nina ningathi mani phambi kaNkulunkulu nikhombise sengathi aniboni konke lokho. Yazini ukuthi niphambi kaNkulunkulu ngenxa yomsa wakhe nangenxa yesihawu sakhe. Akathandi ukuba nilahlwe. Olahlwayo angakhohlwa ukuthi uyolahlwa ngenxa yakhe. Akekho oyosola uNkulunkulu athi Nkosi mina wa ngilahla ngenxa yakho. Kusho njalo esibhilini masithi cha thumela uLazaro uthi cha ngeke. Lapha emhlabeni khona abaprofeti bathunyelwe kona ukuba bashumayele izwi likaNkulunkulu. Ongabezwa indaba yakhe. Nani ngengisho njalo kimi. Ngithi ningacabanga ukuthi khona okunye nizabuye nikubona. Uthi hayi mhlawumbe mase kunje ngiyawukholwa mina. Cha. Akukho. Akukho. Umuntu futhi akakholwa ngenxa yobungcwele bomfundisi. Awuhlutshulwa na izono zomfundisi. Uthi ke incwadi ke niyawulalela izwi lami engilibekile kuye umprofeti oyabe ekhuluma ulimi lweni. Ongaligcini uyawuba necala. Akushiya ukuthi niyobuka izono zomfundisi nawo nani ya cha. Ngoma yamashumi ayisishiyagalombili na nesishiyagalolunye. Mashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye. Inkosi busisiphakama mdlana.
Nkosi yasekuphakameni, siphambi kwakho ngokukhethwa nguwe usiqoqa Nkosi ngabanye usibizela udumo lwakho nokuphakamisa igama lakho. Siyacela Nkosi masiphambi kwakho usiphe isibuko sokuba Nkosi sibone izinhliziyo zethu, ukuze Nkosi sikwazi ukuzilungisa sibe bahle phambi kwakho. Uma sihamba Nkosi kufika isikhathi sokubuyela emakhaya ethu, sihambe nobuntu obusha, sihambe nenhliziyo Nkosi entsha, inhliziyo Nkosi ethambileyo, evumayo Nkosi ukwenza intando yakho. Sihambe lapha phambi kwakho Nkosi sesigezile, usihlambulule wena Nkosi ngokwasezulwini, ukuba Nkosi sithande njalo ukuphatha igama lakho nokugcina imiyalo yakho nemithetho yakho. Ukhiphe Nkosi inhliziyo evuna uSathane, fake Nkosi inhliziyo evuna wena. Ukuphila kwethu Nkosi makube sesandleni sakho, nokukholwa kwethu Nkosi makuhlengwe nguwe. Usiyise wena Nkosi emadlelweni aluhlaza nasemanzini okuphumula. Singadingi Nkosi, singesweli, kube into yonke Nkosi kubantu bakho ngesikhathi sonke. Khumbule Nkosi intandane, khumbule Nkosi abafelokazi, bakhumbule Nkosi bonke abantu bakho abanokuhlupheka nanensizwe ezizihlobo ngezihlobo. Thele Nkosi amazolo omsa kulabo Nkosi abadabukile. Nkosi siyacela uba usandisele uthando lokuthanda wena. Inhliziyo yethu Nkosi uyamuke Nkosi uSathane, uzinike yona, ngoba Nkosi kakade ingeyakho. Siyacela ke Nkosi uba usiphe isibusiso sokuba Nkosi siphile. Usiphe Nkosi imbuzi, usiphe Nkosi nenkomo, nemali Nkosi siyayicela. Kepha Nkosi konke lokhu engikubalayo akube yisengezelo sokukholwa kwethu. Okukhulu Nkosi ukuba sethembeke kuwe, wena bese usipha kuvame lokhu esizawuphila ngakho. Umsa wakho Nkosi nothando lwakho alwehlele phezu kwethu sonke ngalesi sikhathi. Ukuthandaza kwethu konke kuze kuwe sakho sodwa isandla, nanini kuze kube phakade. Amen. Ngawo umgidi ngabo bonke abantu. Amen. Usasa kuyabe kuvulwa indlu yezitsha. Konke ke okumayelana nokuvulwa kwendlu kuyaqala ekuseni ngesikhathi sika-9. Amen. Ekupheleni kwakho kuyobe sekuba umgidi. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu wasekuphakameni. Ozibabazile ukubakhe ngathi mhlawumbe babe singabantu abacabanga kakhulu ngokwasemhlabeni, besizawubala
itezi esiqoshelwa ngazo wonke umhlaba nathi bese sithi cha asiphuthume isitezi kodwa ngoba ukuhamba kwethu kuhlengwa umnikazi wezinto siyabonga ngoba uNkulunkulu usithumile ukuba simakhele indawo yokubeka izitsha zakhe lokhu kwenza ke ukukhulu uNkulunkulu kunezinto zonke esingazenzela zona ngiyacela ke uNkulunkulu wasephakameni ba ababusise bonke abantu Amen. nabantu futhi bangakhohlwa lokho okwenzekile abantu ke abasha abawulandelayo umnikelo wabo ahlale njalo umuntu ekhona Nkosi ngiyabonga ngoba wangipha amandla ukuba kungabi yinto yasemhlabeni izinto zasemhlabeni abantu baye bagwavume ngazo dawu mina ngifani nawe mina nganikela kwakhiwa ukuthi abantu abangabantwana basezulwini abacabanga njalo baye babonge bathi Nkosi ngiyabonga ngoba ungiphile amandla ukuba ngelule isandla ukuba bekungengawe bekungeke kuphumelele uNkulunkulu abe siyathokoza lokhu ke okufanele nikwazi ukuthi umnikelo ayifani umnikelo ephuma enhliziyweni ephuma esandleni ehlukile ngesonto lokuqala ngangikhuluma ngathi uSolomoni wacela ukuba ahlakaniphe ukuze aphathe isizwe kodwa uNkulunkulu wayesempha nokunye ngaphezulu wathi cha lokhu ke ngikupha ngoba lesi sicelo osenzile besisuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho nani bofunda ukuthi ma ninikela kuNkulunkulu umuntu anikele ngenhliziyo yakhe angaphosi angasho ukuthi nami sengiyaphosa nje ngoba wonke umuntu uyaphosa ngoba ngeke usitho ungcono uvela ukuba unikelo wakho ungawufaki ngoba uNkulunkulu ngeke akuphusise ngokuphosa uNkulunkulu ulandela inhliziyo yomuntu ayibheke ukuthi ingakanani ukuvuma kwayo ingakanani ngithi ke ngiyabonga uNkulunkulu wasephakameni lokhu okuphambi kwethu uma ubuka ngamehlo angafani nawasemhlabeni kufikisela umuntu ngoba bekungalindelekile kubantu abanomthwalo ongangalo enuthwele ngiyabonga kakhulu lapha phakathi kwenu khona abantu abadala ababe yingxenye enkulu yokuba lo msebenzi uphumelele abanye bebesihlenga ngokwakha abanye basihlengile nangokugqugquzela abantu babanikele abanye basihlenga nokusifundisa